Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule India chuan Indian zirlai sang tam tak na thokle an chung te COVID-19 pandemic leng wanga India rama ho China in an rama lut le tura phalna apek du lo wangin alom lo thu asoya China chu humanitarian issue te scientific lo taka kalpuya apu Indian zirlai sing ni sang thum chuang atam berte medical zirlai te waka Indian sumdong le na thokle an chung te chu kum khat chuang India rama an to a China chuan heng mi te visa hi COVID-19 India rama alen na sat chuan lamin ati top sak leilo kani China a India ambassador Vikram Misri chuan heng Indians te harsat na hi 4th high level track 2 dialogue on China India relations virtual a September ni somni pathuma naya alo sei chuak to a thil harsa anilo humanitarian thil te chu rampan ni te diplomatic lama harsat na ne na in kai no na nei lo heng zirlai sumdong le an chung te India atanga China alu kum khat chung khapani ringot hi chin felanga ya ni ti in Misri chuan soi he virtual dialogue hi School of International Studies of Sichuan University SCU China Center for South Asian Studies le Manohar Parrikar Institute of Defense Studies and Analysis sena an huai hotani a India ram chuan trade and commerce lama inzom na kan nei te tunaram pahni tena harsat ne neu kan nei khoi boi tir velova tun thlengin Chinese sumdong te India ram tlongai te hna visa kan te chuak rengani ti in an soi thung Mase Indian zirlai sumdong marine crew le exporter te chuan China laka trengin harsat na an tok reng si hi alungoi thlak lo kan ti hle ani ti in ambassador chuan a soibok tun thlatir lam khan China in travel restriction asiam le foreigner te an ram chunga an lu ala khap zel chungchanga Chinese Foreign Ministry thupuang tu chuan Beijing chuan international travel kai noya ramdang te ne na in biak na nei turin a in pe reng ti in asoyani Afghanistan lama lut lokang Afghanistan a Taliban sarkar thara prison in charge Mullah Nur Uddin Turabi chuan thil sual ti te hremna atana ti hlum le kutke tan sakchu manani le don ti asoi heng hremna man hi ram himna atana thil tulani thu asoi bok Mullah Nur Uddin Turabi chuan hremna te hi man chun zom le ani dona mase Taliban sarkar masa anga an kalpui anga wantlang muati ero ani to don lo ni in asoya tuma in kan dan man tur chungchang hi min ron hril tur ani lo ti in ramdang te avo zui ngal bok August ni sompanga a Taliban ten thu nei na an chan nu sarkar thar chu nem jok le huam zau zo ka kalpui an lo tiam to a mase an sarkar nuwa am chungchanga human rights paljut na rang report om reng thung karliam ta in rin ni khan Taliban te hian an ram kho thlang herat khuwa a mi ro bo tu ni asoi mi pali an lo khai hlum to a an ruang te po mi pui mu in khola ya an lo pholang to a Herat province deputy governor Sim Ahmad Muzahir chuan heng mi te ruang pholan ani chan chu mi pui te hna mi ruk bo ching te ngai daman ni ngai don lo ani ti zirtir na atana ni thuan soi passport le ID thak don Taliban sarkar chuan sarkar masa ina Afghanistan passport le national identity card apek chu an thak vek don ti an soya mase athara thak ani ma chu manjui an phal sakri ang Deputy Minister of Information and Culture le sarkar thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan passport le NID thar siama hian Islamic Emirates of Afghanistan ti zia ani don ti asoi Taliban sarkar hian ama in Women Ministry chu Ministries of Prayer and Guidance and the Promotions of Virtual and Preventions of Vice ti in alo thak to boka mei chia te chu school an kal chhun zom ala phal sak lo bok Middle East lama lut leang Israel lena anin beya tranga thali hnu October thla atrangin Gaza Strip siam thatna thokhatna chu an thok tran don Gaza Ministry of Public Works and Housing Qatar Committee for Reconstruction of Gaza le International Party dangtenen siam thatna hi an thok ho don ani Ministry of Public Works Under Secretary Nazi Sarhan chuan ram thanem takin Gaza din tharle na konga hian tranpui anin huam thu soin na chu kumin October thla atranga an tran thei tur thu asoi Qatar hian Israel na beina awanga residential unit ti chet te siam thatnan US dollar makta doi zanga pe ka tiama
Egypt chuan infrastructure le kongpui ti chiat siam thatnan US dollar makta duai zanga pe ka tiam bokani ati mei thla a ni som pakhat chung in beina khan Palestinian zahni somruk te chuan nunna an chana an zinga hian no pang somruk paruk po telin chenna in le infrastructure thahnem tak ti chiat ani chenna in sang ni borvel chu lo zui tlak lawin ti chiat ani a unit sing ni sang ni dangpo chetelin hei wang hian Palestinian mi sang chuang chu son chuan ni a building chhong sang pali vel te chu an tlusop vek boka public structure somsari pali te po a chebok sarhan tarlan danin hemi tuma in beina a thil ti chiat hlutna belkhom hi US dollar makta duai zali som kwa pasar i vel atling kumsom pali chung Israel le Egypt te hian khuakhirna an siam awangin bungrua mo angte chalut thei lawin an om to a Israel hian aramrikal tlanga in sakna man rualak lu aram ti lo awangin Gaza a chengte din mun po a chet pha hle ani ti in sarhan chuan soi siam thatna kalpui hi chhong thuma kalpui turani a ama saberatan Qatar committee chuan residential home an sak that sak dona unit sang khat ti chet te sak that an ni ba ka a 3000 chia unit zariat po siam that tur zinga hian a telani Kuwait hian tawar bom chet te an siam that tur thu soima se anin rem na hi official taka ti fel alani lo thung Gaza sarkar thu puang tu Salama Marof chuan Israelin Gaza tan in sakna bungro lak lu khapna chu su taram ti to ti asoi thung heti lai hian Huawei chief financial officer Men Ongjau chu Canada rama kumthum don threna ni nu in US prosecutor tenen bank fraud case sungchanga inremna an siam theita ka wangin inrin ni khan China rama kirle theita hemini vek hian China chuan ni sang khat chuang an lo hren to Canada mi panhi te po an ho an phalsak ve ta bok kumsomli pakomi meng hi kumsang hele som pare December thla khan US in bank fraud case asiam sak chungchanga US Canada bilateral agreement nuaya vanko shara hrena ni a Huawei executive hi an company le Iran tho dun chungchanga thudik lo soya pu ani boka meng manani awang hian China athin ur hle a dan kala hrenga pu in US le Canada ne na anin kar borok po a chet pha hle ani kha kumsang ni som pariat vek khan Canada diplomat hlui Michael Kovrig le entrepreneur Michael Spavov te po thungrul nan hren zui ve nga lani US prosecutor te ne na inremna an siam nuwa meng hian China hipanin Shenzhen airport a special plane manga phurho ani a airport a hian official ten an lo muak ani video kharnan Assam le Mizoram tanchin kai hnoi hantar langlok te ang phai nuam mi pali te bela chuan ni September ni sang ni som ni pakhata phai nuam mi pali kumsom thuma tanga kumsom li panga inkar le naw pang kumsom pali mi pa vek phai nuam atanga KM thum vela hla Assam lam lu china cha khaila makal Assam police ten an lo man silchar zela da le Juvenile Justice Board JJB athon te chu belin an ron chu atwa August ni som pasari sang ni som ni pakhata inbum na awanga Assam police ten an man ni angai F lal ro tluanga bil khotlira ro an la ron chu lo thung silchar zela ala ummek ni a hriatani COVID-19 hripui leng wangle ramrishul boina awangin namdang Mizoram ron lu tum ama angin hanla tam lova tundin huna thlakhat chunga vaireng te ILP countera temporary ILP pek chua chu sangni borvel atling ni angayani heti la hian Assam police teman phai nuam mi pali chu bela ron chua tir an ni to a vaireng te SDO civil isaksilal rempuya hne tanga thudon danin Mizoram sarkarin COVID-19 hrileng chungchanga in kai hruaina thla dula na tho a phalta ka wangtele ILP mangaron lute an na tho na hmun tura in khungran a phalta ka wangte in temporary ILP manga Mizoram ron lut mi tin an omrenga heti la hian COVID hrileng le ramrihul boina awangin tunma ai chuan ILP manga Mizoram ron lut hi an latlem hle ani tun hnaya ILP mangaron lut tamber te chu Mizoram chunga mason an hathok tu company rang mi le sa te an ni a khungran an hri awangin mimal angaron lut ero tunma angin an tamri lovani